Tuku atu e tau whakaalofa lai atu ki am tūru he pungipongi. Hako me ke tu ke whataha i he pungipongi nei, ke whiua lahi nei, po ke tau seanga lahi nei ke whamanatu hata tūru tau koutou, he tau whakamua he lalo lengi. Tuku whuke tau whakau e ki muhe atua. Hau ke hana li wiki mai si me ke tu ke mua e manatu tah aulua ke whataha he pungipongi. Ke whamanatu e Anzac Day. Ako motu whakaelehere ko niu e whikai. Ko e aho i hanai ko a mau e tau tōru e whakalilifuanga, mai whakamanatuanga, malau tōru ko a whaki e tau mamui, mai e mawhala, he tau whakamua he laulangi. Tahe seu lia mongo fure tau toa leka leka. He motu nei asi eki pihia e tau tōru e pongi pongi nai. April the 25th is the anniversary of the landing of Australia and New Zealand Army Corps, which we call it ANZAC, at Gallipoli in 1915. Over 7,000 New Zealand soldiers were wounded at Gallipoli and 2,721 were killed. The Australian Army also suffered heavy casualties of 26,111, were injured of 8,141 were killed. The first ANZAC took place on the 25th of April 1916. That makes us today the 96th ANZAC to 2011. As time went on, the ceremony of this remembrance was extended to the soldiers to the Second World War. It is now honor all New Zealanders and Australia who have served in the military campaign. Therefore, our little nation, Niue, includes some of the Pacific Islands, are part of this ANZAC. Ko e mangaho pungi nei, ko e mangaho ke inga sia e tangata Niue me mana tuhi fo ke loto. Mo e longona. Ki lunga he funga kele nai. Ne whakaingoa ai matatau a whanga. Manga whanua hanai, ne ako mena i ha tau tōru a tau whanau. Manga whanua hanai, ne lilingia e tau hina mata. He tau mamatua me tau whanau ha tau tōru. Aho fulumatori au ke topa, tau tahe hiwa siau hong fulumarima. Ko e tala momoko. Ko alate a tau tōru ke longona pia tau tōru e pongi nai. Mana tau ke liu whakaku atu. Ke he longona anga ia. Ke tau loto ha tau tōru. E ha tau tōru a motu tose nei. Ke talia. Mai longona pia whoki he tau mamatua ha tau tōru he waha ia. Moi hana manako ke kau whakalataha, moi kau tū ko Peritania. Ko e kupu pālangi kau tuoa. Ko e kupu nei he mangaho, ne longona ai ki he tau maanga. Pe he taha tau lau wanga. Ko e hingoa he tonga. He tata lauanga ki he tau tangata po ki tau mga whaua ki he tau maanga. Ko hingoa he whana. Whakaalo whaha ia ha tau tōru a tau whanau.
ko whakaingoa e lau tōru, e kupu pālangia koe tonga. Ka kua ni mai tau sa whanau, nakai. Koe ongo ia, koe watu hane whai e la tau ki he lalulangi. Oi se whakalofa mai mana tua tau tōru. Mga hau whoki ta mga hau ne pehe. Koe oa tau tōru, ke kunu mena moha. Koe la tau ka mo tau tōru. Toka ni e tau mena he langisea ki a langisea. Mga hau malolo ia wharu ia tau tōru. Kai ke mana tua tau tōru ki ai. Mana tō ke na kai loa atu fōki hākua. Tau mga hau. Kai mana tō ke whakalilifu atu mahingoa. He ha mau tōru am takau ko misi. Mo e tau mga whaua hukui kau tau haniwe. Ke mga aho tala haua malilifu he pongi nei mai motu ha tau tōru. Ke longona pihia e tau tōru. Tunga longona he motu ko New Zealand, Australia. Ke latai mo e whakalilifuanga lahi nei. Hākua tau maanga he motu. Me tau maka kau tau ko hai ai. Whakau e lahi ke longona anga ia. Hākua inga sia whoki am tōru me uha alai whoki. E ni pungpongi. Poko whitani am tōru whoki he aho e ni afi. He whakamanatu. E hatau tōru a tau mamatua. Kua mamoai. Kua pini maka. O i se whakaalofa. Hana mātama ni wei. Koe mga aho hatau tōru anei ke langa ki hake. E whakamanatu anga ansek hatau tōru he motu nei. Toka ki a hai e tau whakau nei. Toka ki a koe mou koe tangata ni wei. Taonga ni wei whakauela. Kia ia koe te kitaki. He whahe hako mai kei whoki. Ia mau tōru. Ke mātutaki au loa. Wharu he tau mena kona kai mai ke au ke toko atu. Ke mga hopongi nei. Ka kia hahai ai e whakalofa he atua. Ki lunga he tau manosi. Moe anganga ha tau tōru. Asi tau se pihia e tau tōru. Ke he pongi nei. At last but not least, let me assure each and every one of us the important part for us this morning and the rest of the day that we looking forward to enjoy. Kia monui nā tau tōru, koe na ia. Chahui!